Ia ma tau te whaatala whātu I le whaafonga tāpo I mai al tātou tunou. Ia I tupu mai ia e whapea fo I le loloa al tātou tunou I tawhai fia o le atu Samoa o mau mai nei whaasalaunga. Ia e whapea fo I o na o atu sa mātou whaatalofa I tupu mai o lo e pāpā au I so se maenga o ke lope. O mai moa ma whaafonga mai maua mai nei whaasalaunga. Mātou te whaatalo whātu I pia nei, o le nei ua tāsi furulua I lea uli o le asfareile o le asfāle nei o te sema. Ia ua toi tu I nā tuai nei whaasalaunga le suatu ia le whionga I whaatonsili o soifua maraloina, tō wha Leausa sa mau, Dr. Take, ia o le ngā ruenga o lo whaawau pēr, e le tātou komiti o whaawalawe whaafusei, ia mai se lava le nei vai tau o lo tātou whianga I pēr ma pui puinga o le tunoo, mai le whaamai o le COVID-19, ia ua mau e fwoi nei avanoa e toi whailoa I ma le ainga whaasalalau nei, ina ia longo pēr pui ali I le tātou o tunoo, I vaenga uma o lo iei tātou tāpenanga, I ni vaenga o iei suinga o tātou tāpenanga, ia ina ia nofo si le fia ma nofo malama le pa ia o le tunuu I vaenga uma o lo whaantinoa I tātou o nanga. Ia I leo le manatu, ia o le alafo tuia I le whionga I whaatonsili o soifua maloloina tō wha Leausa e sa noa I mataupu natu o lo ofisi le fia le tunuu, ia vaenga o lo iei tātou tāpenanga I tātou pasese. O le vaa o le November le asus full tolu lua se lau fitu whaa, ia sa noa fo I swinga o iai tātou tūlanga I aia inga ma tuunga o iai ia le o mai o tangata I tono le tunuu po tātou travel advisory, ia e whaapea fo inisi vaenga tā ua. Sa noa e le whionga I whaatonsili, Leausa, sa noa ia lau whionga. Tātai mune wanoa, ia e toi whaatalofa atua le pa ia man malu le tātou atu no. Ia me se fo ina au whaile te au whasalau. Nei aso le unga lua. O le tūlanga leo o ni iai, o le vaso te nei sa whamautu mai ia le saidinga uma o tātou o lo ngā lue malewa lele mauafu. Tūlanga whapea e o afo I leo whainga renga soifua maro loina. E o afo I ngā tō lo whaimau e asi a tātou quarantine sites. Te bilal nei tō paunal vaenga au te loale rani la ko test ina ua uma o na whaia uma test sites. Mai leo iei lawa sesi o maua ai o PCL whamai. O le tūlanga la I tātou pasese ento e whapopo asa e whanoko se ai e tō se lau fitu sūna e wha. Le oa vese le lua. Ia sa whai uma ia lako test. Ma no ia le whaamo e me se taimi o le aso nei e release ai. Nei masesi o maua o yes tūlanga o whamai. O inga whaamtalanga e negative uma ia test ia ngā whai. I vaenga I se ia sa iai lātou sa whanofo e sea. O afo I le vaenga lea sa iai ia le seila, ia whapea fo le tamalea. E ofo ia I lon tō lua lea sa lano whatas. Ia la fo ia negative. Whapea fo I le li sa lea lai amata nei on release. Ia lātou umai ento e whapopo aso. O I fo I le whamauti no mai ai. Sa o tātou case kei do historical cases. Leo tātou pick up inga e da late phase. Wa amatona leo to e se virus e ola to routine. Ane tātou pick up inga I kako test. To langa lana le lai ei nei. Ia la fo I ua te ai tua. Ia la fo e pe pa whamatalanga. E tau pea o na whaite te awulso no whewai. O le hoi pesi e tātou whawai, tātou masani, tātou. O le tūlanga hoi o nei le tau mai le si wā. Ai o tūlanga o le tamama tua ma le seila, le ai la hoi e negative la test. Ai o le mātou ai inga le ua ai se positive se test. O te whātari le pai aso atoa. Toi whaitau I ato le suwha aso.
ma fai le 3 ko makolu ia test negative ma ia then fa ma de na ro leo fo fa ngale we ia na release ile o te do la taya po le sa ia de la sa po le sa fua o maloro to i ora to ainga ia de tama matua le ia ma le isilia ia o to langa lena ia i mai ana matanga le masu o lo fe ai pe o mo wa ma no si e dei se tafe se isu pe tale pe furu pe viva ai o an meta wa ro mo no ngi dai ma na ta ma de na to mo runga la fai te il massima ma si me ai ne te wa a fai na lo tutto a fai la special diet on to mo runga ya ta la vole lu su to sa la ma no ia lo masalo se fantalanga na o le tatou tulanga o e tatou ngase nei ia me se au malanga le na la to mai le suto ia nei le fa mai tala tua ia wa fa mai le tuno o ile fa manga manino le fio mai fa tun sili ta o fo le nei la moli to ale fa tele tatou committee ainga o whanau ia o taito lua fo tulo ia o ilantou nei sa whanau fo isia i lea wa lua vai aso, tolu vai aso o whaatino pea le ngā nuenga nei whaafitai atu lo tō nofu tatalo whaafitai atu lo tō tāpuai ia 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 le manatu maulunga ia o lo tō sao tā ua maso mātu tau mwhai ia ma le whinangalo lofa o le tua ia o le ua o tātou vai ia le matanga o fie ia o le saunoanga le lifoma inei ia o ro manuia i lato umai lava i le so ma ia il manatu ia tau mateina le tau tali i le taimi tau te whelo ia ma o tau ainga ia o le nganga whaaftaile nā whaamalo atu le onu sai mai ia o lea ua tau nuu lava i o onga sa tau mwhai ai le whaatom sinenei maramtanga luenga o soifua maloloina o le ngā luenga e whai whaatasi ina ia mauti no lava e le opu ina tātou ngā luenga ua loloas ua tele masina o tātou ngā lue e whailo atu i le tunu o le tātou wae tau nuu mai le so mai New Zealand pe on sa no atu Leausa ia tau nuu mai foilisia tātou wae le asumafua ona mai ai leo waa mai New Zealand ua fuafua ina mo le nei tau sanga ia ia tātou waa whaapitoa pe ono whailo atu le vai asun te nei ia o malanga tongi pau ia a mai I fiti ia ngai mai nei Samoa I le aso vanu ma le aso iwa e toi whaafo I uma mai ia nei tātou whanau skolsipi o loa onga University fiti o le Pasifika ia mai se fo I o nei tātou a oa o mana I o lātou whaletua o loa onga whaafaife au kolisi o whaafaife au le Pasifika po le Pacific Theological College ia whaapea fo I manisi o le tunu o lo ngā lue ai ia ua ona toi fo I mai I nei I le tunu ia mai muli multa I pea ia inga e peo na whaata oto e whaaton sili o le soifua maloloina ma tātou mtanga aluenga o le soifua maloloina mo I lantou uma nei e fio o te fo I sa mātou whaamtalanga I nisi o mata upu ua o mai ia I mātou e meisia I tūlanga ua I le whaongaina o le tari whafonga le nei siri mai ele tunu o maua nisi vaenga ua whaamalosia ma ua whaasao na ulu I se whale o loa mtulanga whaapena pe ale aise se tari whafonga e whaamalamatu whaapenei o le tātou komiti o lea ua tātou I le vaenga sama o le upu o lo whaongaina I le vaenga sama e whautuaina ia le whaia o le tari whafonga po o le whaapetania encourage ia le vaenga le nā e tātou tele I ola I le level 2 ia o le upu e whaonga I le level 2 po le level lanu moli mandate ia po u whamalosia ia le tūlanga le nā alona winga ia o lea ta oto atua I le mamalu lea tunu o tala mai au ia whautua ina vaenga nā siri mai fo inisi tangata I le tūlanga I le taumata ua iai vaenga ia e whautua ina fo ia le lo matua
whaataitai ona sui e tātou vaenga ia e pefe ona tātou mōli mauina i le creativity po o le vave ona pika ape lo mātua mai lātou sui ia o le whainga o menei o tari fufonga o le whaataua se mo foi sao no tu Leausa i le toenga ie mea whapena ia mana tu ia o se a le leia e le sao o le pefu ma i sao no atu le li fo ma i whaataua o maenga ia Ioi, ai ole maenga moli o le tātou wā whenga iai ma Amerika Samoa i le wā o mau whemalanga inga e o mai le so o lo o tala pea ia le tātou pito tala pea tātou pito nei mai tau mai whai tau se ese le tuno i le mta upule nei e whaelo atu o levan ta oto le whaiunga le tātou kapineta e na ia tala ia tātou wheo inga lea masala po o tolu masin talu ai po le obat sa ia le whaiunga le tātou malo ia ai e peia o na silfia fo i le tunu ia e se fo i le whainga malo i le whionga le kovana ia lolo ma lana kapineta whaatino fo i la tō ia inga lea lei ona le mawhai ona whaatino lea ia inga na i taimine nei a lo te tala tātou i so se mea ia o nei foi lai le so sa tāsanga mai ana nafi ia e foi fia maua se so ani tulanga o se malanga tongi pau ia e tali al tātou malo tali ale fionga le teitai ma al tātou committee fo e ave ia i tātou so ani i tulanga i malanga tongi pau ia e ole nganga na e tele ia tangata olo i nei fia fo i tuila ia e tele fo i nei tātou tangata o fia fo i mai ma tau mo fai mai pea ia al mātou tua lalo. E le mwhai ona mātou o lo tau mwhai atu fwoi tātou pitola au i whiunga li pāmia ma te ita ia tātou malo e na ia o mai maenga ia ai e ta oto pe i whinangalo i kovana ma la tōpo i pito ia i le tūlanga e mawhai e o na whaatino le whioa i o tātou tangata. E mai o tātou o loa tātou waa lalo. Le sa ave e tātou talo ma isi e tātou maenga. Ia o le tūlanga na e le sa tāo fia mai. Ia taru mai a le mea foi le leo o tātou cases ia na pegi a lia e mai. Ia o le tūlanga ia i le whaiunga e whaatino le malo ma Samoa. Ia la ta oto pe le whionga le kovana ma lana kapeneta. Ia e whamamanga le whaafonga mai e le tunu ma Samoa. Ia ina ia mautinoa foi o no tau mwhaipel tātou malo. Ina ia mwhai pēo na whewai e tātou motu e lua ia e le o iai se tūlanga whapole ina di taimine nei lai tuila ia o le fō whafonga manina mai le tunu o tūlanga o iai tātou i la ua sa maua o iai siama i tutono ia leo o lo manui e o mai le so ia o le whapopu o ngana sa ma tau mwhai atu ia ai o le hoi e tua i le whafonga mai le tunu o lo o ta pena mai tau no mai va le nei la fotas ya la fotu il tanto ai nga fa sera lau ia i o to fisiri ia o fa fo mai sa mo eu faço fisiri Kaman mo le mama Leausa le mama le so mai le leo kai la fama ni na mai so pia le pase se lo fu ina no mai o le vaare whaonga e New Zealand, le white body. E māsani o tolu se lau ma le ono le pasese. E le se ronga e take off mai le vaa whakoa mautino lea, au ai e tangata e whau, ai le meeting requirements, e na marolo lea e le whainau mai. Se ronga la e take off mai no le vaa o mautu le lisi. Ia no mai le ia ma to mo te whainga renga tu ai le dua le tolu tu la le fata ni tau no mai ba no moti no ai le o tangata le fa o le ala fa marusia la vale se fu fa so le no foi se ai po o le uta to me le disfruta si a so le extended le se fu fa so pe ona ai o le luas fu ta si sa fu ai risco america ma mene vai tu atu ele não tu vai de e mai o so o quarantine site so faço
Ia ke ro fo ina na test on the third or fourth day. Ia ko fa ka le si test o ai ko. Pamoy mo lava fili. I le tu langa le tato risk level le ia le uma wa tu o tato cases here was historical cases. O le activator le yellow level le although those two cases was historical one. For the hour of city. Pe la na sa no tu Leausa. O lea e mata I tu lava le to lua lea se o tu le sa po le sunga fua. O ina la e fua iai ia se tātou tāpenanga mo le fituna inga o tātou si tepu tai tasi ia o le puipuinga mo le tunu po tātou a le levels. Ia ina ia o ngatasi ia ma ngā ruenga o lo whaatino o soi fua maloina man tua fo I tātou o si tepu tai tasi nei e fua ilunga o le fautuanga le ofiso o le alusanga a soi fua maloloina. E le tilo a ngā I vaenga o e ono a fiele tunu. Ia mai o tau o voila lea se I ta oto pēr I taimere nei tātou te iai. Ia se I mai foi se wha amauti neoanga li tūlanga po le sunga fua po le aso sāpa le sunga fua pio sāno atu le whatono. E le kūlanga o iai I la ua nei e tō lua I sta māmatua ma ia a o iai alta tonunga. Ia a iai los tūlanga e tu ina mai maoti. Ia o koe ilo lo tātou committee tātou levels nei. Ia ona whai lo foile I le tunu. O lea e si le fia le committee le ngai mai o le spiri o le kirisi masi. Ia o lo iai fo I se manatu whapena I tātou committee. Ia ai whetu tu na I amoni au. Ia I le tāla whia ngai. E tusai ia ma le whautuanga. Mai le tātou mai Leausa ma le tātou sector o soifua maha oloina. Agafili, marova te loro masulu, ai na semana tu foi dele pe afa pe tawanyai, I vaenga le tanto ku. Amata la tu langa foi dele afa pe ia ila oia tu lora vai le pa e se foi dele mamalo si tamama tu le mantala boude. Ai ona monti no ai mai tu I foi na inicia o ai pe afa o mai tu o le o te mai e pele ini na risk tank foi le tau no fai do foi le ia ma to ia e le fa pite o fai so la foi le fai na me la hanga na ai tau ma tau lo le ma lo tu o mai ta si uso sia ma e fa pe ale Papatai ia po I tūlanga mō mua le nā o te le po I o ngā ruenga pui o tātou committee ia e ne I wha eseina ia pe eu nai fo ia pe tusi lima fo ia to tele ia ila ua nei ia e silfia fo I wha fōmele tunu o se tasi o matua tausi fitus fultu sanga ia mai o le tūlanga I alo whianga I pēr ma le whionga I fōma I nei o whata o te pēr pui ngā wai o lo iei fo I le nganga fo I le e ua nei so o na whioa I mai I tāulanga ma tūlanga wha pēna ia ma wha ai pēr ma tiro pēr ia ai e manatu o se whainga mata vale le tua I ngā whainga pēr a whai o na o tātou o tunu o ma tātou whitausia ia ai e ia le tūlanga e maualunga ia o le tātou whitausia I mawa ai le fo I tūlanga ia o le ua kāpenga le e le whaatonu siri nei ia waenga te itasi e le teime te aila ua nei tua ia ma le whaafonga mai fo I o ainga o ila ua nei ia e le eise me whaapole nai ia peke o wakusko inga whaangofo ese fo I le tūlanga whaapena ia tūlanga e tauna pui ia ia e whaamamala matu musau no atu Leausa I vaenga ia e le fo I le tāua lau fisili e langa ai ia e vala tāua ia ina ia si le fia le tunu ia so aftai e le fisili a to e mana tu sangur fa mai le e uman me na langa to tele ta o moi po e ti matu do ai ini se me tala fe ngai ku se le la ka ko stigmatizing
o fascino mia ia o ke no historical cases a tunu e fa fora wa I live the fair fa ngai loa kwa mo fai me ia antibody studies confirm o liver infection release lo ia tatou le tang fai ta fio fu vai mai ta la tele sei o le fou le tau no mai le la tonu ale le na ma to ta fia pe to mo fa ma ina wa ina vai so atol ni e o I quarantine site sa no foi ora ia de pouring up permanent sa no ala lo pe pesi se ve wa le o fa mani no mai sa I di ringa e de ma fai na pesi ko na vai na de virus o tele na mate de virus ala to no system na e pesi maria mo system ia tatou fai lo ia o tatou fai longa ina ia na fai le ma me fa sino mia ai le o fai na se re tu no ka sa tu ia ne ta pena uma ina ia ma fai na o te mio mai e tu ala o to ale ma mara ma le tatou tu no ene se me pe me o ta o tu le fa mai le sa pe a uma le fis fa mai a fa ta ro fa PCI tau nei loe tangata ia ai o holta to no ele te lo uma ia te ia le o pe o tusi e sea ia fa te tale ia ai di fa pena ngas nei amole afili ole tulanga le vama no ka samo ole pena ta ole na saule la to tal sanga mo se malanga tong pa lo no winga ole tulanga le se vanga na o mana o me America samo ko tong pai ia se pai nga malanga ele lo se tai me to e anga ia to ta to le va ale ta to masena ale na olo ole o feutanga inga na o lo fa tino pe le va fa tai ia ile tatou tai foi ma le fionga I le ko vana I la ai pe on tong foi atu tatou yo le tatala ma le nganga foi le so tau au ia ma tu so ni pe a mo mia so ni le la I ona tala pe ai ma tu ava no pe ai I le malo America Samoa I me tai tasi fa pe foi pa tatou mo mia tatou so ni pe fo na ia inisio o totu nga sa tatou fe nei te roi nei ai ia le tio hoi seisi ona on fa mai ia fa pe na winga le io mai o le fata matan tatou tau ba vai tu ia ia tono fa pe na foi sfina nga lo tai o fa nga malo America Samoa pui nga foi ia o ila to foi o malo le tunu o lo afio ila ia ai o matou alea upu fai ai ia o le saunga le mu nei la fu I saunga le mu ila wa le o ye ni la to connecting flights mai lunga ile ne mainland ma Hawaii la fu ila saunga le mu la to ia e mana tua ia e to mo ama lama ma mai foi le la le ma le file mu e fa tinoi le fitu tu na I to fai I tai ia ona mo foi le se tali le mo o Samoa na lua ele mapu le o mai ai ma to tansan o le fio I la fio mai nei o tatu tangata ia ai mai se foi la I tu la fa momoli man ko foi ke minge o tatu ia o le kaimi o fai nga fa momoli fai nga me alofa ma tu la nga uma ia a foi o le tau o le tau sofa tasi o se nga ruena ia ai o le nganga le na o lo tau fai perta tu committee ia ai mis fo orta tu te tai le di palmia ia sufi ia le vale ina ia mo fai ona fa wauta tu fa tu inga fa wauta tu malanga inga ia e le tatu va fa sa mona luo atamole no fiona na sa afsia tu esse sila po ang tanga luna mesi committee ile kena malanga le watu ula so uskundo ya wani le na tu sa la so le wo yesa me America ya o patene malanga le ni se sa ya watu ri ka ba to ina la sisi la ni tanga luna ya
Ya, wa le wa ye inga sara effective to sang fo la ko do flights ni pe ona ye le fina ngano le parliament ka pe ni la fa declaration declare ai la o ele nga maua ye inga le wa to fa ye fa pe nga maua back, if you count back 6 months, within 6 months I also did Sawai. It's fatally say atose ono masina talu ono mau confirm no positive. Pero money ono masina, then you have to run through tests, follow-up tests, negative. Every week, every 7 days, my follow-up test. Kidiroro kodunga. Then you're okay to board. Only my maunga the safety them okay. I mean maunga makova you're comfortable for kako. Ongo masinga kongo we wo maulalo ase viral count. If I popo malesi koduva yeso de la fa ya test ya I produce one test a color negative. Okay, board loader. As part of declaration. For you know how to. Marco Vaina, Kikoisife, Mokako. So, you must say that here, my dear solution, and Bobby, my dear you find my problem of company, fear. For information, I will release a biauto. We were never informed until what no mako pisa lo livene positive so ela ara wa maka specimen I might have found my family or Yumi. We were suspicious of me. In Makowai results. Yeah, but your mayor cases previous infection, never latent infection. I came here, I quite positive, okay, I negative. Quite true, negative, or true positive. It's a fact, entertain Africa, go post a false post. I get a farmer who the history of a long family. Even medical reports, my medical reports here, recent next. I know Marco say history for more moon. If we are far on Lima say that, which is something we need to know. Faida Yamako calculations here. Ava beva menga maua ya aupuso. Ko setema. Then we still have to come back 6 months to that date. Then he still go through 3 tests. And we might have to ask for an antibody test. They have go high the finger. Yes, that's one of the Palilia, episodes in a Walima, want to pay. Kaya sa mo ele inform no to say that as to lang ko ile falia iya to visit sa ina ma iya famtaran ya ide uri in mako komiki sala ifa ko mangkuan no ko fidi le mo fidi sa mako fongo fo ma tono fa yel tono de tu la aven fa mo ya la to de so do January ele ta ua mai ai to rima nisi na mo banga na ta mane mo tino mai ya e o de ai de avano ya e pe ni te o ngalo ya por me fa asa foi de information mai o ya ta no mai ya oficinia o vai ya company ya e fa to o up ya o vai o fact declaration e te le me no fisinia te lo ta si le me la fisinia
O pasa se você lau que tu fa. E se aí tamam tu que marelo se le lusu. O le la o tu male fa tu o to ina le. Ia male si se le sa po tu fa ta si me se le la. Ai tu e pe na tamam tu ma se le se o le sa si tu pe si su. Ya, todo na le we, o le vana ve tu le si sei la. Esa todo maneri le pos ele positiva sa na test no negativa. Right from the start, I test for the real test of government say. Ya sa ave ho la tu pe o fa le olo. Fa te nga ho ni tu so e positive se si me sa e fa pu de ro. So ne fa langa ko e se ho me ave e mo fiena. Ja, e sei si tu la ai CDI. Ja, ia na tu i le tatu committee ne sua tu i fa tu sili. E fa pe fo ile la valor tatu committee. E ma tu te tu fa after i te le tu no lo tu te talo mai. Ma la tu ta kwai mai. Mai tau mai le tu no. Ya, o lo o ngā lulu e pēr tātou o whainga ruenga. Ya, e pūna wai ina ia pui pēr ia tātou tua oi. Ya, iai fo le tu alalo atu ma lo mātou tau mwhai atu i tātou tunu. Ya, e on so i pēr ma aua lava ne i whaapoleina. Aua lava ne i whaapoleina le tunu. Ya, i se mea tasi. Ia po o se ni tala sala tua fo. E le amatu i tātou committee, e o voi lai le tūlanga ia i lātou ia u fō mai le aso luas furulua Januari. Ia, o manata fō u silisila iei le tunu i tānga le ea matala e mamoli mai. E ma ua umafo in sao noa ili whiunga le limin star, le sunga ia pali ina ili tai au. Ia ma whaamanino fō i e le pule. Ia, a o lātou uma tono committee nei. Tono committee nei mai e fō il manatu. Ia ele se tuila ma ape se tala watu i le tunu. Mai le whaitau i se fo i le tātou committee. O nao le tiu tino a tole nei ua a toa iai ia le tau mwhainga le tātou malo. E la lamo whaatasi ma pisinistu ma oti. E la lamo whaatasi ma le soso ani mai al pai o le tunu. O le mea la lea. Ia e mātou te toi tu ala loatu i tātou tunu. Ia iai pēr le fi le mō o le tātou tua. Tātou te mautinoa o lo tai pēr lo tātou atua le vaa o le tunu o le sao sa moa ia i lo tātou anga i atu i vai taunga o le malo lo le kirisimasi ia mai o le nganga fo ina tātou committee ina ia awa ia tātou te popole ia pe e a fo i e ieise me ngā se tātou baba i atu i le vai tau uanga i mai. E na ia tātou mau pēr file mō ma le fia o le oli ia e le whamanatui na o le kirisimasi o le a whelonga i pēr ia tātou committee le whaatonu nei ma le lo tātou committee whaafonga mai le tunu ia e o ane mea fisu iai ia e tala mai fo ia ao le inga whaasara lau ia ina ia maua pēr lo tātou fiso ta inga ia anga le leile tua talo i manuia fo i whaiva o le whaatonu sili ma le leo ma tamaitai ma li fo mai me tausi so i fua i le lol ma la valele le awa uli nei ea e mātou te o ma le loto tele o lo sausauina le uwhainga luenga li toto o le tātou li i su manuia ta po inga Samoa i le whaiunga nei vai aso so i fua mai manuia.